iti na po hozo kapag iti nga man tadi Joseph Lodin udah hozo sumusut ikaintahan ko di Sudatino iti pulok kisiti tapi na itu kiba pipi hozo daw doy kadasan tikid minggu kiba na po hozo da osupu daw onsikan kumadi Joseph Lodin sundungi ma day ti pangizan day sadu day Thailand nga ohan ni gabay no da papato da hozo masa na po da email sundong to day da pamagunan da subay nga luway da papato da hozo kaya masa da email bah tapi na ko nga vi iti na po nga sinupo di Joseph Lodin iaitan da titizon zodaka na ikot giningo oiton niti tu okon na po kokomoy da pikinavan bagya nga vi oiton da kosupu da hozo nga kokomoy na ginakantakan ko zuzuvo da pagigizon da pamagunan niti da nombo na po bah kinawata ko hozo di Joseph Lodin titizon zoda. Kisam zoda memuhamin doi nupuban Lumos do tawan poindos do sombo Titizon zodai dondong do ong isotongus Momobo ibu tito hidang Au ponoy koto gontor Titizon zodoit vasay kivay toniting Lumos do tavan puendos do sombo Kahansan ng sodo o tuhuk insan tadaw O singut bisaw do tadaw Au ponoy ko to hizan Au tuloy tizo Nakahaw nakalabong tindahan no Ong tingaw ginabodo mo mondom Onway sopodo titiutu Pamabangku dolahan kumadiyaw Sonsodoy timbang pundo bohuntung Lumos do tavan poindos do sombo Titiombo sodoy pias no ponu koko subang Kibotika vidoto kingo Au bonoy koto angkat Tuloy tiso Nakaahaw, nakalabong tindahan no O tingaw ginabodo mo mundo Onway sopo kiado titiutu Pamabangku dolahan Tuloy tiso Nakaansaw, nakalabong tindahan no O tingaw ginabodo mo mundo Onway sopodo titiutu Pamabangku dolahan kumadiyaw Titizon
Kapitay ko nga binong, o di hozo di Joseph Lodin, titi zonzo daka. Ino, isa hozo ikosusupo daw di minggo nakatahib. Muntok pahihan kiba po hozo daw diti na nung kikasibatan ngaw di masa dit ko sa himbahan. Boss kadazan, may kapinasi aswalto may mo. Bye-bye.